Di machaloni kopera kutagwere mina mlenje konya kwa kutaka nzebu barabasha. Kare wana lwimbo zizubula lukuchika jena mchizo wa shana wa Yesu Kristo karadore amen rote ro kubangana hapa pana wa lauzi so God rechko do kunyeredza josara wa libwane lauzi oyema mapanda di tuzo bezi tawali kwa uchimiza na kuona kama shona twala musi de takuse hapa His Grace Bishop Makuba vade hapa barishikise panda mzimu katabelo Mune washu ngadzina la manda la mrena Yesu Kristo tuvadia losika kotia mrena Yesu Kristo bone bo banare nebegi yote bako banare derchikukumileza mshimu huyu kuna brisisha tubote barakani kabe bari farise ushika cyo kumineza mushimo hononi ngadzina la manda la Yesu. Amen and amen. Roli wo kartu le fasi sajara tuni sajone mo we would want to set some of the house rules in order to have this funeral as a very dignified funeral. All the cell phones, please let them be on silent. Arkonyaga ukakisiwa kamshumara kwa kauza shi phone ya weishira kaile bone bawote zichikomeshenza baya mfanga mnango baya wale waningeta rikwedo hezo ji nakise mshuma washu sikobona ora nabone kamzo hawo bangasizifune phone za watu ziko sokoli. Hallelujah. Riko zumbera chimwa hapo ni chaure hapa panda orna kamera na manna kino panda orna bora
kari yako ndi nga nḓila dzoṱhe vha kuita thavhi vhane vha ḓo vha tshi khou ḓa na ngeno phanḓa ndi vhane vha ḓo vha vhidza ngeno phanḓa. Mara havha vhane vha ḓo vha khou sokou tsa vha tshi gonya vhana vhaṱuku kha vha fariwe vha ṱhogomeliwe vha ḓisiwe zwavhuḓi. Mushumo washu u nake ndi vhone vhathu vha tshi funa zwithu zwa order. Haleluya. Ndi khou ri ndiye ndi vhidze hafha ri tshi khou wana luimbo luthihi. U gai khadzi kha vhuya vhafunzini hezwi zwithu ri ṱavhanya ri zwi shume nga tshipidipidi. A tshi khou takuwa na vhea vha ḓala vese nthihi mbili dza luimbo ḓa ri khou takusa hafha vothi Mwanalo vha ḓa vha tshi khou ḓa u ita tshipiḓa tsha u ṱanganedza vhathu kha luṱo luimbo kasi. Musi ri tshi